Jua banta karina video entah sekalian magahkan kadingo mengari-ngari tendi. Jadi i kalak pak lo gerarna acara adat mengari-ngari tendi. Senderang mading silanjutkan yang kita lupa dibagikan nahan video enda jana si baing komentar tak asa bui yang tu si kala lebih bagus tentang kadingoi mengari-ngari tendi. Mengari-ngari tendi ipe masa moi mulalot keliahan terutama orang tua tah sida berupi tah sida holi. Jadi ngokesa pas acara adat manang pesidung acara adat tah kerja nen kerja belen marang kede sini gerarni mula kerja jahat mate sayur tua lo gerarna males bulung sembernai lo males bulung buluh deket lot males bulung sampula. Jadi aremben kena marang 3 hari nggo kesah imbalangken rohmo puangna mengari-ngari tendi. Jadi mengari-ngari tenden isimo puangi merepedah deket sodip mendahi karina sini tadingken singgolau sidi. Jadi ibaing mo acarana igrari men mengari-ngari tendi. Ibas mengari-ngari tendimo biasa nama igarar lembana. Jadi lembanen ipas acara adati ibagahken mo gerarna imo si 2 berengin marang si 4 berengin. Mula si 4 berengin berarti si 4 nehe mo membahan puang idi. Mendahi beruna boimi misalnya kambing. Jadi kambing enmo iseat ibaing sulangna ibaing iroroh imo menjadi panganan. Mula sudua beringin berarti manuk mo roroh nakanna tapi tong mangui meresendihi. Jadi ibas gerar nai terbetoh mo belgah kedeknya si berenken beruna mendahi puangna. Jadi khusus lembah si menjalo lembah pelin puang benang. Odalot 2 lembah. Jadi si perlu ibagahkan manang pe ispakati rebak puang benana imo apakah si 2 berengin manang pe si 4 berengin. Jadi 4 artina isi 4 nehe mula 2 berengin berarti 2 nehe. Jadi bas mengari-ngari tendi nggak usah hot padanna 2 belah pihakna rohmo kalai mi bagus si keliahan ni. Jadi roh kala ini baru ibaing mo berunen kundul ibagasen belagan betar karena belagan peramakan. Jadi karina puang dai terutama tentu puang benandai mendokkan kundul karina pinempar si ngolau sidi baru ibuat mau beras ikicik mau karina asa ulang biar dekat pihir tendi kicik dekat beras baru karina mulai si tua-tua nanai sohmi si kedek nakalona
habisi ibai ngosai kicik iberemo panganan dai dengan merkite kata enmo pangan ke nakan pengari-ngari tendi asanggiat ke ijolan kenen merkini juah anggiat sodip nami mendengani ke merkite-kite permende basa Tuhan ta sini sorga misalnya, atau sodip nen disesuaikan mi agama na, misalnya doa secara Islami manang pe secara Nasrani, karena ikutan nami dua agama enda boy diidokkan merimbang ngokalana. Mau saya bagi ya yukati monakan baru senderang mading mangan yulukan mo sodip baik secara artinya sesuai mi agama sini dahina baru rebakkan mangan habis mangan baru iberikan mo kadekin singgo iranai senderang ulan adat 2 hari sebelumnya. Jadi biasanya mula lembah kena longo emas. Mula 4 beringin ya berarti belgah mau si beren kena karena merembah simpat nehe. Jadi selain emas tentu karina sinimbah nen memang oda lot aturna oda bui telpus bulung. Misalnya mula merembah kambing nyandai panganena angkat bersulang berarti selain emas ndai kena berenkan namamu kepeng manang riar 2 sohmi 3 juta tambah emas. Jadi bagasan mengari-ngari tenden selain ini lo mango gerarna manoh-manoh deket bau-bau manoh-manohen kira-kira kadekin mo sini kekelengan singgo lausi mahan engeten turangna manang pe orang tua anak mula lo deng enmo manoh-manoh boingen ma manang berupa tagan-tagan boingen ma biasana tah suan-suanen deket sidiban kena mula bau-bau imo karina paken singgo lausi ipedarak mi mendahi turangna manang pe sirohi asaka imilih kadi katena bana tah baju nango tah saung nango tah sabi-sabi nango terserah ipedarat mau krinen baru kala ipilih. Jadi melango bagi di karinana berikutnya main kata apa-apa dekat sodip mo. Jadi karina mo piga-piga kala puangen mere sodipna mere pedah nggo kesai yaloi berundai mo gerarna isahutkan asa indekkan kerahongna kade kerina pedah sini bere puangna cituk nai isi ngopana di babui mengari-ngari tendi. Mula mengari-ngari tendi mi beruna karina puang ngoboy. Tapi si kenah manang pe wajib melalot sudah tua mate. Si mengari-ngari tendi imo puang bena deket puang pengamaki. Mula puang pengalangan beru boy. Tapi oda pela kenah manang wajib. Ibas adat. Artinya ya hak kala ingo mere nakan pengari-ngari tendi. Tapi oda nola peroh kai oda berarti terhalang. Soal arina boingo rebakan. Boi ma iari sidiban. Tapi mulai zaman bagendari idah kami mengari-ngari tendien ya enggo ispakati jolon. Kena deba merap duka anak sehingga mula
beda hari roh gitu udah lengkap kai karinana. Jadi imo situ penjelasan tentang kadingoi mengari-ngari tendi. Intina mengari-ngari tendi imo memeresodip dekat pedah mendahi beruna tikan lot kumelip, terutama pertua orang tua. Imo kira-kira selain ima tentu mula mengari-ngari tendi dai doken kami isimo igarar lemba si nggo mate manang silau sidi. Jadi imo kira-kira citu kade arti deket bakune mengari-ngari tendi iwengken puang mendahi beruna silot kumelip ibas anggota keluargana. Liasate citu penjelasanen tentu boy ibengke komentar dene marang kade sioda pas yakap kene bengken ke video ini. Juan-juah banta karina oang.